Ovo je Onofrijeva česma. Dobila je ime po graditelju koji je napravio prvi dubrovački vodovod. A sada krenimo tamo otkud ova voda dolazi. Da smo došli busom broj 3 do Nuncijate, sad se nalazimo iznad Gruža, zapravo točno na stazi kojom je nekadašnji vodovod dovodio vodu iz Omble prema gradu. Starog vodovoda. To su ostaci starog kanala kojim je voda dolazila u Dubrovnik. Dakle, što bismo danas rekli, vodovodna cijev. Ovaj kamen, vidite, nije monolitan, nije cjelovit. On ima na sebi mnoštvo malih pukotina, pogledajte. Te pukotine su zapravo prirodno stanje našega podzemlja. U njima se krije 99% zaliha podzemne vode. A ona 1% zapravo brzo iscuri i odlazi kroz podzemne kanale. Došli podače da nas da voda. Da je traktor. I da je ođe slop. Ona spada oko sejansketskih čuda. Samo ja slikam. Može. Ne bi se mogli kupati, ne bi imali vode, ne bi imali, onda ne bi imali, ne mogli preživjeti. Štiti Omble je nepotrebno za život.
koliko nisko idemo, može li uopće niže? Možda nam se digo zanos, al standard nam se ne diže. Dani ponosa i slave i minusa na tekućem mi ne živimo, mi preživljavamo. Šta ostavljamo našem budućem naraštaju? Dugove račune. Nije ovo lako očistiti. Nikad se ovo nećemo očistiti do kraja kao što je nekad bilo. Čisto dok nismo došli mi i uništili sve to. A je Komblić, važno sam bio kao dijete negdje do 6. razreda osnovne škole. Sadili smo raznovrsne biljke, pa znam, čak smo i čistili smeće iz parkova, s otoka gdje bi ga našli, jer jednostavno nas je gospođa Jadranka poticala na to da radimo, da shvatimo što je priroda i što imamo, a ne znamo da imamo. Sad imam 16,5 godina, znači, i ne mislim baš da imam velik utjecaj, jer mislim da ja ne mogu utjecati na nekoga koji je stariji od mene i da naša vlast i što ja znam, bilo ko koji je na vlasti u gradu i u državi neće slušati. Možda se ja varam, ali evo, pokazali se primjer, znači dosta ljudi, ne samo za Dubrovnik, nego za bilo koji grad se zauzimalo, ne slušaju ljudi od 50 godina pa nadalje, pa ne znam zašto bi slušali mene. Za koliko nisko idemo od ponedjeljka do petka. Ne može par ljudi riješiti nešto, nego tu se treba skupiti ljudi. Ne vjerujem da bi mogao sam, ali kad bi bilo još ljudi, za mene sigurno bi organizirao nešto i napravio neki plan za to. Enthusiasm, that's what is sorely needed. Enthusiasm, to ensure the world's resources aren't depleted. That's what we've got to build before we're killed. Enthusiasm. Za nju niko ne mari. Svi prebacuju na nekog drugog, neko će drugi, mlađi će. No došlo je vrijeme kad neko mora, ali još uvijek niko se ne odaziva na to. Bila je znači bogata životinjskim svijetom, no toga više nema i tome nije kriv Bog, nije krivo vrijeme, nego smo krivi mi, samim time što bacamo smeće i što ne pazimo na nju. A da sam nešto više saznio ne, jer sramota je reći za jedan Dubrovnik da on nema informacije o svojoj rijeci, da niko ne nudi te informacije i ne govori kakva je rijeka i što je rijeka. Možda se ja varam, ali takve informacije ja čuo nisam i još mi do sad niko nije spomenuo rijeku. Osobno smatram da je odgovorna vlast i da su odgovorni znanstvenici. Smo došli iz Mokošice uz rijeku Omblu da bi se ovdje poklonili našoj rijeci, da je obgrlimo i zahvalimo za njezinu pitku vodu koja je sve manje na svijetu, jer voda je veliko bogatstvo, a posebno bogatstvo 21. stoljeća, i ovim putem širimo jednu ekološku svijest o važnosti pitkih voda, posebno ovako malih rijeka. Ljudi ne misle dalje od Golubova kamena. To je naprosto granica do koje seže pažnja na dubrovačkom području. Ne obraća niko pažnju, ni ja sam ne znam odakle voda dolazi, znači ja samo znam tamo za onaj slab, za onaj izvor, za mene je to izvor, to je jedan prelijep izvor, znači ja znam nešto malo o njemu, znam da je iza gore Vinina špilja iznad njega i da su tu šišmiši, no odakle točno dolazi ja ne znam, da li kod ljudi zna, ne znam, ali mislim da dosta ljudi ne zanima odakle dolazi. Ne, ljude uopće ne zanima šta se događa dalje od Golubova kamena, a zapravo Ombla je cijelom svojom veličinom sliva upravo dalje od Golubova kamena i sve tamo što se događa. Postoji nekoliko velikih naselja, gradova, postoji na tisuće septičkih jama koje se prazne u Omblu i one upravo dolaze
na taj izvor koji mi ponekad na neki čudan način nastojimo štititi, ali se niko ne pita za ove stvari, niti je ikad iko od dubrovačkih predstavnika vlasti otišao i razgovarao sa bilo kime na slivu Omble o tome da se na neki način upotreba toga krajolika ograniči kako bi Dubrovnik zadržao zdravu i pitku vodu. For me, baby, I'm high on the hill. Don't wanna come down. Don't think I ever will. Toliko je bilo, to je bio jedan uski prolaz da bi jedva barka prošla. Unutra, gambora, jeguljica, iglica, glavoča, barbuna, evo ovo sve što sam naveo, toga danas više nema. A rijeka Dubrovačka je zaštićen krajolik od 64. godine, što znači od korita rijeke sa lijeve i desne strane po 300 metara u dubinu, u kopno. Danas kada prođete Konalićem, gledate dno, to je mrtva priroda, ko da ste betonirali dno. To je katastrofa. Ovo je ključno mjesto za cijeli dubrovački krajolik i cijelo dubrovačko područje. Tamo počinje onaj stari vodovod. Ovo je Golubov kamen, tamo je selo Ivanica, Brgat i Srđ. Kaj čekaš da ti sve padne sa neba, kaj još čekaš da ti neko drugi sve da, jer ak čekaš na ostvarenje sna, onda čekaš život umjesto da živiš ga. Kaj čekaš da ti sve padne sa neba, kaj još čekaš da ti neko drugi sve da, jer ak čekaš na ostvarenje sna, onda čekaš. Oni koji planiraju investirati u hidroelektranu istovremeno razmišljaju, planiraju prodavati vodu, dakle, preko tankera, izvoditi dakle na Bliski istok, ili, dakle, što je druga varijanta, pumpati vodu na Srđ za potrebe golf terena i golf grada koji bi trebao niknuti tamo. Tu činjenicu vidim kao veliki problem zbog toga što 95% poljoprivrednih površina na našem užem području nema vodu, niti sistem za natapanje, a istovremeno naša javna poduzeća planiraju tako razbacivanje i izvoz vode koja je jedan od vitalnih resursa stanovništva. A tu preko puta vidimo kuću do koje postoji jedan izvor pitke vode, zove se potok Svetog Nikole. Gore prema Petrovu selu ima jedan izvor, zove se Tundrača, on je isto izvor Omble, pitka voda i tamo još jedan izvor u Dračevu selu.
kad dođeš pit vode.